Jugoslovenske vojske u otadžbini u tmurnim vremenima, a to je svakako bio Drugi svjetski rat 1941. i 1945. godine. Ne bih mnogo odužio, želim kao prvog govornika na ovoj promociji da predstavim višeg naučnog saradnika, doktor istorijskih nauka, našeg dragog prijatelja, profesora Ivana Becića, višeg naučnog saradnika u Institutu za srpsku kulturu Leposavić Priština. Uvaženi profesore, prijatelju, izvolite. Hvala. Poštovana publika i ljubitelji knjige koje, kao što vidimo večeras, u Leskovcu uvek ima previše. Zahvalio bih se autoru na časti koji mi ukazao da kažem i ja nešto u vezi sa ovom njegovom najnovijom publikacijom, s obzirom da njemu nije prva, tu se raduju, tu se neke druge knjige, jednostavno radi se o vrednom čoveku koji je završio fakultet, odlučio da se bavi naukom i sa svoje strane gleda da doprinesi i popuni takozvane istorijske beline koje zaista postoje kada je srpska i jugoslovenska historiografija u pitanju. Ima ih dosta, ima ih iz više razloga. Zbog svega toga možda bih počeo sa jednom premisom koja u suštini samo u sebi daje odgovor značenja te reči, a to je da je istina istina. Šta je u stvari istina? Nažalost, svi smo mi u životu dolazili do takvih situacija da se susrećemo sa raznim istinama. Sa mojom istinom, tuđom istinom i tako dalje. A u suštini istina može biti samo jedna. Samo neka stvar se dogodila na jedan jedinstveni način i ne postoji više način. Najbliže tome je nešto što se zove istorijska istina. To je ono što se može dokazati. Dakle, ne mora da se apsolutno podudara, u mnogim slučajima apsolutno nemoguće da se podudara, ali je najbliža toj istini, kažem, sa one tačke gledišta gde možete svoju tvrdnju potkrepiti nečim. Dakle, ne verujući u nešto, ne želeći nešto, ne smatrajući nešto, već nešto što možete dokazati i nešto što i drugi mogu proveriti. Zašto počinjem od ovoga? Upravo zbog toga što se jugoslovenska historiografija nakon Drugog svjetskog rata ponašala ne po uzancima struke, već po uzancima vlasti. Veliki stepen ideologizacije i politizacije nije omogućavao racionalno saznavanje. Dakle, ova je knjiga koja na neki način nosi i, što bi rekao, jedan obračun sa jednim od pisaca koji su ostavili dosta traga u historiografiji leskovačkog kraja, sa Nikolom Ilićem konkretno. Možda se ja ne bih složio sa načinom na koji je to izloženo, to je lični stav autora, naravno, ali sve što je navedeno u ovoj knjizi, kada su analize tih radova u pitanju, ne može se dovesti u pitanje. Dakle, jednostavno to je ona angažovana historiografija, kada se pisalo da taj mora biti loš, taj mora biti dobar. Dakle, nema tu sredine u ratu, ja ne bih mogao da kažem, pošto da se postavljam da ih ima još, ali ja sam jedan od učesnika tih događaja, na kraju krajeva, niko ne može biti savršeno dobar. To je nemoguće, jednostavno situacija je takva da vas postavljaju takav položaj da vi to ne možete da, od toga ne možete pobeći. Ono što, sem toga, ono što ova knjiga nudi, a što se ne može baš često naći da su ovi krajevi u pitanju, to je aktivnost četničkih jedinica Draže Mihajlovića i jasna razlačenje, odnosno jedna crta koja je stavljena između onih četnika koji su bili pod komandom Pećanca i oni koji su bili pod komandom Mihajlovića. Ovde sada se decidirano tvrdi, za razliku od knjiga koje su decenijama dominirale na ovom prostoru, da su vršene akcije ne samo protiv onih koji su bili u sastavu srpskih organa, ali u službi okupatora, tako prvenstveno mislim na Srpski dogovarački korpus, Ljotićevaca, pa čak i Nedićevaca, mada i Milan Nedić početkom 1942. godine odigrao jednu pozitivnu ulogu u svemu tome, kada je pokret Draže Mihajlovića, pogotovo u zapadnoj Srbiji, bio na udaru Nemaca, gde smatra se oko 20.000 četnika preveo u Nedićevce da bi ih spasio. Prvenstveno da bi ih spasio Srbiju. Dakle, kao što vidite, jedna ličnost koja je potpuno suprotna
u odnosu na Radomira Antića, o kome se ovde priča, gde je autor kroz biografiju u suštini sve ovo ispričao. Čovjek koji se držao svoje zakletve. Milan Nedić je onog momenta kada je postao predsednik Vlade narodnog spasa pogazio svoju zakletvu. On je zakletvu dao kralju, bio čak načelnik generalštaba koji je radio taj plan R41 za odbranu u slučaju napada sila osovine na logična posledica toga, jer se radilo o pokretu koji je uz otpor prema okupatoru vršio i revolucionarnu borbu za promenu vlasti, tako da su između legalista i revolucionara sukobi bili neminovni. Ovaj pokret na ovom prostoru se direktno sukobljavao i sa Nemcima i sa Bugarima. Ono što otvara to pitanje te bratoubilačke borbe, kako se najčešće naziva, je i to da je ono što se dugo skrivalo, jer je bilo malo nezgodno da se čuje, prostor bivše Kraljevine Jugoslavije je prostor sa najviše kolaboracionih jedinica u čitavoj Evropi, kada je u pitanju okupator. Dakle, od Slovenije gde imate Belu gardu koja sarađuje sa okupatorima, bez obzira da li u italijanskoj ili nemačkoj okupacijnoj zoni, imate Plavu gardu, to su slovenčki četnici. Na prostoru Hrvatske dve, naravno, najudarnije, da tako kažemo, organizacije su Ustaše i Domobrani. Na teritoriji Bosne ne zna se ko više na koga puca, od Italijana, njihovih milicija, preko muslimanskih milicija, preko ovih koji dolaze s ove strane, koji se spajaju sa Kandžar divizijom, preko Četnika, preko Partizana i tako dalje. Pa ovde Ljotićevci, Četnici Pećančević, Četnici Mihajlovići, pa do Vančovista u Makedoniji. Jednostavno, to je zaista Crna Gora, pokret Popović i tako dalje. Dakle, jednostavno imate toliko kolaboracionih organizacija da je to prosto nevjerovatno. I što je najinteresantnije, gotovo sve ratuju međusobno i sve ratuju sa Partizanima. Dakle, to je jedan totalni metež u kome se nije lako snaći. A to čak, naravno, važi i za ovaj prostor. Jer već sam pomenuo nekoliko organizacija pod oružjem na ovom prostoru, da ne bi dužio previše. Jednostavno radi se dakle o jednom kompleksnom pitanju koje se kroz ovu knjigu može vidjeti kada je ovaj prostor Jabljenice u pitanju i to je ono što je vrednost ove knjige, što ona daje. Ono što se takođe ovde naglašava, to je o intenzivnim udarima Nemaca na ove jedinice. Dakle, ono što se učilo decenijama, da su to kolaboracionisti, da su to ljudi koji su jednostavno izdali svoju domovinu i tako dalje, postavlja se pitanje zbog čega bi ih okupator napadao. Dakle, to je vrlo jednostavno nešto što se može odmah u startu odbaciti. Sa druge strane, čak i kada je dolazilo do kolaboracija, govorio se s Nemcima skoro svi, čak i Partizani tokom martovskih pregovora 1943. godine je to išlo u prilog, Nemci nikada nisu verovali Četnicima, čak i kada su imali zajednički interes na nekom prostoru, jer su oni bili svesni da je u pitanju pro-britanski element, a nikako pro-nemački, za razliku recimo od Ustaša. To je nešto što ova knjiga po meni isto vredno daje. Daje zatim jedan pogled na nama plasiranu istoriju o tome ko je vršio sabotaže, ko je vršio napade na železnicu i tako dalje, a se po svim onim knjigama koje sam pomenuo, ne samo jednog autora, već i nekih drugih autora, to je radila samo jedna strana i to su bile jedinice Narodno-oslobodilačke vojske. Daleko od toga, istina je u velikoj meri sasvim drugačija, jer su se upravo tu nalazile i ove jedinice gde je i junak ove knjige bio prisutan. Ono što je zanimljivo, ono što, mislim, zanimljivo ljudima koji čitaju, koji slušaju, istoričarima svakako vredno saznanje, to je da je jug Srbije te 1942. godine bio jedini koji je aktivno ratovao. Da li protiv okupatora, da li međusobno, nebitno, ali vodite računa Srbije, a možemo time reći Jugoslavije, o njenom sistemu i sve ostalo što će biti nakon završetka ratnih operacija, završeno je onog momenta kada su sovjetske trupe ušle na prostor Srbije. Znalo se koga će oni podržati, znalo se protiv koga će ratovati, tako je u Kruševcu, recimo, primjer da partizanske jedinice ojačane sovjetskim trupama oduzimaju Kruševac ne od Nemaca, nego Četnika.
jer Keserović je već zaposlao Kruševac. On je bio tu u okolini, čim su Nemci izvukli, on se spustio čovjek dole, postavili su zastave Kraljevine Jugoslavije i dolaze do napada. Dakle, u pitanju nije samo narodno-slobodilačka borba, već i, što bi se rekla, revolucija. Što je bio i cilj. Ono što mogu još da istaknem kada je ova knjiga u pitanju, to je da je pisana jednim lakim stilom, lako čitljivo. I tako je dostupna široj publici, dakle ne samo ljudima koji se specijalno zanimaju za istoriju, obogaćena je prilozima, koji naravno slika vredi više od 1000 reči, što bi se reklo, jasno dopunjavaju ono što je u njoj upisano i, što je najvažnije, prvenstveno je rađena arhivskom građom. To je ono što je najvažnije, dakle nije analiza nekih drugih radova i što je najvažnije kada je ova arhivska građa u pitanju, to je upravo razlika između Aleksandra kao autora i autora koga smo pomenuli, što je ta građa proverljiva. Jednostavno sve ono što se ne može proveriti, ne može da uđe na ovo. To sam ja recimo naučio još davno tamo kao student, kad je jednom prilikom akademik Branko Petranović, već 2 godine pre toga bio u Britaniji, u Publish Record Office-u i istraživao određene stvari, rekao, kada bih mogao da objavim ono što su mi pokazali, ja mislim da bi pola istoričara u Jugoslaviji preko noći odela. Dakle, šta mi znamo, dok je istina, dok idu ti podaci, ali zašto se to ne radi? Ako je to vidio, ne može se pozoriti, jednostavno reći će tog broja, tih signatura u arhivu nema. I tu je upravo ta razlika što sve ovo proverljivo, za razliku od autora koji je napisao, odnosno pomenuo pojedine arhive koje čak i ne postoje, u redu lična arhiva je lična arhiva, ali mora biti u tom slučaju dostupno svima da provere podatke šta piše u tim dokumentima, a on to nije omogućio. Vrednost ove knjige je što je sa te strane ona na, kako bih ja rekao, naučnoj strani historiografije. Hvala. Veliko hvala. Veliko hvala dragom kolegi Aleksandru Miljkoviću. Ono što ću večeras pročitati, reći, zapravo samo delić, odnosno fragment njegove radne biografije, ono što je Aleksandar uradio u svojoj karijeri. Aleksandar Miljković rođen je 23.5.1988. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Lebanu 2007. godine sa odličnim uspehom. Iste godine upisuje osnovne akademske studije istorije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Diplomirao je na temu Srpski nacionalni rad u staroj Srbiji i Makedoniji 1878-1903. u martu 2013. godine. Iste godine upisuje master studije istorije na Filozofskom fakultetu u Nišu pod mentorstvom profesora doktora Božice Mladenović. Master studije je završio u oktobra 2015. a tema master rada bila je Društvo Svetog Save 1886-1891. Godine 2016. upisuje postdiplomski doktorski akademske studije istorije. Po polaganju svih ispita na programu prijavio temu doktorske disertacije uloga patriotsko-humanitarnih društava u političkom prosvetnom radu Kraljevine Srbije u staroj Srbiji i Makedoniji od 1886. do 1912. godine, koja mu je odobrena od strane Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta u Nišu, a zatim i Naučno-stručnog veća za društveno-humanističke nauke Univerziteta u Nišu. Polje istraživanja su istorija srpskog naroda u 19. i 20. veku, srpska patriotska, humana i dobrotvorna društva, položaj srpskog naroda u Osmanskom carstvu, istorija Jugoslavije i zavičajna istorija. U toku studija bio je aktivni član Saveza studenata Filozofskog fakulteta, a 2011. godine obavljao funkciju zamenika predsjednika studentskog parlamenta Univerziteta u Nišu. Jedan je od osnivača odeljenja Matice Srpske u Nišu. Bio je suorganizator brojnih tribina sa istorijskom tematikom i učestvovao je kao besednik na brojnim obeležavanjima godišnjica i srpske istorije. Član je redakcije stručnog časopisa Svedok vremena, koji izdaje Udruženje istoričara Rasinskog okruga. Učestvovao je na više naučnih skupova na Filozofskom fakultetu u Nišu, na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, Narodnom muzeju u Leskovcu, kao i na brojnim okruglim stolovima i tribinama sa istorijskom tematikom. Živi u porodičnoj kući u selu Šteglovu, pored Lebana, i trenutno radi kao urednik programa u Domu kulture Radan u Lebanu. Što se tiče bibliografije, koja je zaista duga i
Ja ću napomenuti samo deo onog historiografstva što je Aleksandar dao zavičanoj historiografiji. To su u pitanju radovi koji se tiču ne samo zavičane historiografije, već i šire, koje obuhvata širi prostor gde živi srpski narod, u pitanju je Stara Srbija i Makedonija. Knjige koje su i tekako važne, a to je svakako srpski narod u južnoj i staroj Srbiji u 19. i 20. veku. U pitanju su odabrani istorijski radovi, obavljena 2021. Ova knjiga koja je pred nama, koja govori o jednoj ličnosti koja je i tekako obeležila Drugi svetski rat. Radovi u časopisima, izdatih od strane Istorijskog arhiva Niš, odnosno Peščanik, zatim radovi objavljeni u Leskovačkom zborniku koji izdaje Narodni muzej Leskovac već preko 60 godina. Zatim mnogi naučni skupovi, ako pričamo o nauci Savremenog univerziteta koji organizuje Filozofski fakultet univerziteta u Nišu, ili njegovo poslednje učešće na naučnom skupu Muzeju ugljarstva u Sremskom rudniku, gde očekujemo uskoro da izađe njegov rad koji se bavi rudnicima od 1931. pa sve do početka Drugog svetskog rata. Ne bih više da oduzimam reč poštovanom kolegi Aleksandru. Aleksandar Miljković, autor ove knjige, izvolite. Poštovani gospodine Beciću, poštovani gospodine Petkoviću, dragi kolege, poštovani prijatelji, velika mi je čast i zadovoljstvo da večeras predstavljamo moju najnoviju knjigu u Narodnom muzeju u Leskovcu, za koga mogu slobodno da kažem da je moja druga kuća, jer sam saradnik Narodnog muzeja već, evo, nekih 20 godina. Pre nego što kažem nešto o knjizi i o tematici, o poglavljima i kako je ona nastala, najpre bi se zahvalio, svima koji su pomogli da ova knjiga ugleda svetlost dana. Na prvom mestu, profesoru emeritusu Pedagoškog fakulteta u Somboru, doktoru Tihomiru Petroviću, koji mi je pre 4 godine dao ideju da napišem biografiju Radomira Radeta Antića. Zatim se zahvaljujem opštini Lebane i predsedniku Ivanu Bogdanoviću, koji je generalni pokrovitelj ove moje knjige. Zahvaljujem se arhivskim i muzejskim institucijama, Istorijskom arhivu u Leskovcu, koleginici Danijeli Simić i kolegi Ivanu Stamenkoviću, koji su uvek bili tu da izađu u susret po pitanju proučavanja arhivske građe. Zatim kolegi Vladimiru Petkoviću, koji je zadužio sada zbirku Drugi svetski rat i koji mi je izašao u susret da tu zbirku pogledam i da iz te zbirke koristim mnoga dokumenta koja su navedena u ovoj knjizi. Bibliotekaru Narodnog muzeja u Leskovcu, gospodinu Ivanu Stefanoviću, koji je takođe uvek izlazio u susret po pitanju proučavanja kako literature, tako i štampe, periodike, časopisa, literature i tako dalje, i tako dalje. Zahvaljujem se porodici Antić iz Bošnjaca iz Malog Vojlovca, inače koji su potomci Radomira Radeta Antića i koji su takođe pomogli po pitanju slika, fotografija, dokumenta, zatim porodici Ilić iz Ždeglova, koji su takođe potomci Radomira Radeta Antića, i Novici Iliću, koji čuva dobar deo dokumenata njegovog dede. Zahvaljujem se i opštinskoj biblioteci
Branko Radičević iz Lebana, koji su također finansijski pomogli štampanje ove knjige i koji su na neki način sponzori, izdavaču Talija, izdavaštvo iz Niša, i zahvaljujem se, posebnu zahvalnost upućujem direktorki opštinske biblioteke Petar Petrović Njegoš iz Medveđe, gospođi Tijani Pejić, koja mi je ustupila da građu iz legata Dobrosava Turovića, koja je još uvek pod ključem, koja je u fazi sređivanja i koja nije dostupna istraživačima, proverljiva je naravno, ali pošto je u fazi sređivanja, ja sam gospođu Pejić zamolio da pogledam šta ima to u zbirci Nora u pomenutom legatu Dobrosava Turovića, ona mi je to omogućila i ja sam tu građu koristio u pisanju ove knjige i ja tu građu, i to je jedan ključan dokument iz tog legata, navodim u ovoj knjizi, a dajem i skeniram taj dokument u prilozima. Reći ću vam posle o kojem dokumentu se radi. Kada sam se upoznao pre jedno 10 godina sa pokojnim Nikolom P. Ilićem, ja sam nekoliko puta obavio razgovore s njim i raspitivao sam se o Radetu Antiću, međutim on je bio, pošto je bio pripadnik UDBE, bio je veoma rezervisan. Pričao je da je njega poznavao, da ga je više puta saslušavao, da ima njegov lični ratni dnevnik iz Drugog svjetskog rata, i kada sam ga ja pitao, pa dobro, čeka Nikola, možete li vi taj dnevnik da date da ja to iskopiram? Ne, to ne može. Tad se u meni javila neka želja da počnem da istražujem i da se više interesujem i da vidim koji je u stvari, ko je bio taj Rade Antić, kada je rođen, gde je rođen, šta je bio pre Drugog svjetskog rata, šta je bio u Drugom svjetskom ratu, kakav je bio njegov život posle Drugog svjetskog rata. I mogu slobodno da vam kažem, prošle godine, sasvim slučajno, video sam, baš je bio dan rođenja, 12. februar, Sveta Tri Jerarha, ja slučajno vidim jedan tekst novinara Stanka Miljkovića pod nazivom Zakletva koja se poštuje iz 2007. godine. Ja u tom tekstu vidim da je Rade rođen 1913. godine na Sveta Tri Jerarha, a da je umro 1993. godine. I onda u meni taj događaj je prelomio da ja krenem da pišem knjigu. Zbog čega? Zato što je prošle godine se navršilo 110 godina od rođenja i 30 godina od smrti Radomira Antića. Radio sam maltene danonoćno i evo, prošle godine u novembru mesecu knjiga je izašla iz štampe. Upravo zbog tog jubileja. Knjiga je pisana, kao što reče profesor dr. Tihomir Petrović, a i sada uvaženi kolega dr. Becić, popularnim stilom. Ona jeste naučna monografija, ali je pisana popularnim stilom da bude dostupna i prijemčiva za svakog čitaoca i za laika i da on može da se upozna sa svim onim turbulentnim
događajima koje prate junaka ove naše priče, odnosno knjige. Knjiga je podeljena, mada to nije fizički napravljeno u knjizi, ali može se, čitanje može se to vidjeti. Knjiga je podeljena u 3 dela. Prvi deo je period između 2 svjetska rata, odnosno od rođenja do 1941. godine do Aprilskog rata. Zatim drugi deo je sam Drugi svjetski rat. I treći deo je period nakon Drugog svjetskog rata do smrti 1993. godine. Šta me još podstaklo da napišem ovu naučnu studiju? Podstaklo me to da o ovoj ličnosti do sada gotovo i da nije pisano. Ova knjiga je, ja mislim, mogu slobodno da kažem da je to prva knjiga koja se bavi biografijom jednog komandanta četničkog, a posle i komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini na jugu Srbije. Do sada nije izdata ni jedna knjiga sa ovakvom tematikom, odnosno ni jedna biografija nekog četničkog komandanta. Ja sam se trudio da pišem, što se kaže, to sam naveo u predgovoru, sine ira et studio, bez mržnje i pristrasnosti, i da sve svoje tvrdnje potkrepim originalnim istorijskim izvorima i arhivskom građom. Ono što me još podstaklo da napišem ovu knjigu, a to su 2 teksta. Malo pre sam spomenuo jedan. Prvi tekst je iz pera novinara Stanka Miljkovića, koji je objavljen aprila 2007. godine u Našoj reči pod naslovom Zakletva koja se poštuje, i kao neki, ajde da kažem, omaž pokojnom novinaru, ja sam naslovio ovu svoju knjigu. A drugi tekst koji me je podstakao je odgovor na tekst Stanka Miljkovića, koji je napisao Nikola P. Ilić. Taj odgovor je objavljen također u Našoj reči, i to u majskom broju, i njegov tekst nosi naziv Ko je bio četnik Radomir Antić? U tom odgovoru on je radi se o novinarskom tekstu, ali je on toliko ocrnio Radomira Antića da je tamo navodio da je on ubijao, da je tukao, da je naređivao streljanja i tako dalje, i tako dalje. Upravo ta 2 teksta su me podstakla da ja dam jedno viđenje ko je u stvari Radomir Antić. Da je gospodin, odnosno drug Ilić, bio ideološki opterećen, to se vidi iz njegovog teksta, ali se vidi da je on mnogo toga prećutkivao što se tiče našeg junaka. Ono što je prećutao, a to je elaborat njegovog kolege
Dragoljuba Dragiše Vukadinovića, operativca UDBE u Lebanu, koji sam ja našao u legatu Dobrosava Turovića. U tom elaboratu, koji je pisan za potrebe službe, koji je pisan za potrebe operativaca službe državne bezbednosti da se upoznaju sa narodnim neprijateljima, pored imena iz Gornje Jablanice stoji i ime Antić Radomir Rade. Taj elaborat je skrivan, taj elaborat ne možemo da nađemo u referencama Ilića kada je pisao svoju knjigu Odmetnici na jugu Srbije 2014. godine. On se ne poziva na njega, iako je znao da on postoji, i to je lako proverljivo, jer uglavnom što je drug Ilić napisao u svojoj knjizi Odmetnici na jugu Srbije je prepisano upravo iz ovog elaborata njegovog kolege. Ali je prećutao da je Dragoljub Dragiša Vukadinović napisao sledeće za Radomira Antića. A to je: Antić Radomir Rade iz Malog Vojlovca. Pre rata je bio opštinski službenik. Za vreme rata pripadao je četničkom pokretu. Bio je komandant bataljona u korpusu četnika D.M. pod komandom kapetana Manića. Posle oslobođenja Jablanice ostao je u odmetništvu, uhvaćen je u selu Pertatu januara 1948. i osuđen na vremensku kaznu. I onda ključna rečenica: nije imao zločina. Akcijom hvatanja rukovodio je i u njoj neposredno učestvovao Vojislav Vojče Todorović, operativac OZNE, odnosno UDBE. Zbog čega je drug Ilić prećutao? Pa prećutao je upravo zbog toga, kao što je napomenuo gospodin Becić, da se ne bi videlo da je ova druga strana, odnosno legalna vojska Kraljevine Jugoslavije, ne partijska, nego legalna, jugoslovenska vojska u otadžbini, da su se borili protiv okupatora na jugu Srbije, da su vršili sabotaže na prugama, da su ih 1943. godine 20 dana od kraja maja do 20. juna gonili Bugari i da su u selima sa desne obale Jablanice, i to u selima Buvce, Poroštica, Rafuna, Klajić, Radevce, Lipovice itd., streljali preko 100 ljudi u akciji zvanoj Krug protiv pripadnika jugoslovenske vojske u otadžbini. Poglavlja su, znači, poređena hronološkim redom i nose sledeće naslove: Mladost i porodica, U državnoj službi, U Kraljevoj gardi, Povratak u Bošnjace, U aprilskom ratu, Četovođa Vojvode Koste Pećanca, Borbe za Lebane 1941. Borbe sa partizanima u prvoj polovini 1942. Komandant 4. bataljona Jugoslovenske vojske u otadžbini, Nemačka potera, Oče pomozi, Neka živi Verka, Ubistvo predsjednika opštine Bošnjace, Spasavanje engleske vojne misije, Sabotaže, Bugarska potera, Sudbonosna godina, Partizani nadiru, U odmetništvu, Suđenje i robija, Pod budnim okom UDBE, Zaslužena, a neostvarena penzija, Poslednje godine života i umesto pogovora, poslednje poglavlje, Neistine i falsifikati Nikole P. Ilića. Hoću nešto
da vam pročitam iz ove knjige, a to je kako je formirana ta prva Jablanička brigada Jugoslovenske vojske u otadžbini juna 1942. godine. O formiranju te brigade u knjizi Četnici u Leskovačkom kraju imamo svega 2 rečenice. Formirana je u Oruglici 4. juna 1942. godine i to je to. Kako je ona formirana? Evo. Osvanuo je lep i sunčan 4. jun. U Oruglici su se okupili bivši četnici Koste Pećanca, vojni obveznici bivše Jugoslovenske vojske, podoficiri, oficiri, opštinski pisari, delovođe, učitelji i sveštenici. Njih oko 400 postrojilo se u blizini crkve. U crkvi su sveštenici održali bogosluženje, a zatim je ispred postrojenih vojnika istaknuta nezarobljena zastava Jugoslovenske vojske koju je doneo Radoslav Đurić. Sveštenici Srpske pravoslavne crkve osveštali su ratnu zastavu i blagosiljali jedinicu, a zatim je ispred zastave pročitana zakletva. Zakletva je glasila, citiram, mi zaklinjemo se svemogućim Bogom da ćemo kralju Petru i njegovom ministru Draži Mihajloviću kao vođi biti verni, da ćemo srpsku i nacionalnu stvar uvek štititi i po potrebi oružjem braniti, da ćemo sve pa i sebe za nacionalnu stvar žrtvovati, da ćemo se pokoravati svim pravilima i naređenjima vođi i svom starešinskom osoblju naše organizacije. Tako nam Bog pomogao. Kraj citata. Pored drugih vojnika, zakletvu je sada već drugi put položio i Rade Antić, prvi put kralju Aleksandru, a drugi put njegovom sinu kralju Petru. Nakon polaganja zakletve, prisutnima su se obratili Radoslav Đurić i Jordan Kimić. Đurić je objasnio da se u ovom delu Srbije stvara kraljeva vojska i pozvao je narod da je pomaže. Bivšim narodnim poslanicima, senatorima, predsjednicima opština, delovođama i kmetovima predočio je da aktivno pomažu oficire i podoficire koji po selima imaju zadatak da rade na osnivanju ravnogorske organizacije. Nakon toga Radoslav Đurić je preko radio stanice uputio pozdravni telegram ministru vojnom generalu Mihajloviću. Taj 4. jun 1942. godine ostaće zabeležen zlatnim slovima u istoriji ravnogorskog pokreta Južne Srbije, jer je tog datuma formirana prva Jablanička brigada Jugoslovenske vojske u otadžbini. Brigadu su činila 4 bataljona. Prvi Oruglički, drugi Buski, treći Lebanski i 4. Bošnjački bataljon. Za komandanta brigade imenovan je Ilija Nikolić. 20 dana nakon formiranja prve Jablaničke brigade, 26. juna, Mihajlović je uputio radio depešu komandantu Gorskog štaba broj 110 Radoslavu Đuriću koja je glasila, citiram, primio sam izvešte i pozdrave sa održanog zbora. Pozdravite sve naše ljude da istraju u zajedničkoj borbi, kralj i otadžbina bit će im zahvalni. Pozdrav, Čiča. Pazite, o koliko se značajnoj brigadi radilo, ja sam napomenuo ovde, koliko je ona, koliko je ljudi bilo u njenom sastavu. Evo, čućete sad. Prva Jablanička brigada do sredine 1943. brojaće skoro 900 ljudi. Od tog broja bilo je 3 oficira, 24 podoficira i 873 kaplara i redova. Među ova 24 podoficira nalazio se i Rade Antić. Brigada je bila naoružana sa 18 puškomitraljeza i 882 puške. Govorimo, dakle, o brigadi polovinom 1943. godine dok nisu Englezi krenuli da spustaju pomoć na teritoriji Gornje Jablanice i Oruglice u municiji, automatskim puškama i sanitetskom materijalu. Pored prve Jablaničke brigade, na teritoriji Jablanice delovala i druga Jablanička brigada, delovala je i treća Jablanička i 4. Jablanička brigada. Dakle, Jablanica, naročito Gornja Jablanica i sela sa desne strane Jablanice, bila su pravo uporište Jugoslovenske vojske u otadžbini i četnika.
Sve do maja 1944. godine, dok Radoslav Đurić nije prešao kod Partizana, Gornja Jablanica je bila bastion četništva, odnosno jugoslovenske vojske u otadžbini. Ono što je, osvrnut ću se ponovo na ovu publicističku literaturu, jer je ona publicistička koja govori o četnicima u tom negativnom kontekstu, jer drug Nikola Ilić, odnosno gospodin Nikola Ilić, nije istoričar, on je pravnik. On, uz dužno poštovanje, nije znao osnovne metodološke principe naučne historiografije. U svojim knjigama ili je namerno prećutkivao neke stvari, ili ono što je navodio je da je dokument kod autora i niko to nije mogao da proveri. Ono što je prećutkivano u posleratnoj historiografiji, to se vidi iz memoara koji nisu objavljeni, a do kojih sam ja došao pre nekih 2 meseca. Svetozara Krstića Toze, komesara Kukavičkog partizanskog odreda i kasnijeg visokog partijskog funkcionera. Ti zapisi događaja koje on ostavio, a koji nisu objavljeni, koji su napisani 1976. godine, u tim zapisima i događajima koji su kucani pisaćom mašinom na 190 strana, u tim zapisima i događajima, iako se radi, pazite, iako se radi o visokom partijskom funkcioneru i učesniku narodno-slobodilačke borbe, vidi se ko je koga prvi napadao. Ja spremam kritičko izdanje tih njegovih memoara i vidjet ćete ko je koga prvi napadao. Samo u periodu od oktobra 1941. do februara, marta 1942. godine na području Veterničkog Porečja, na području Jablanice, na području Gornje Jablanice ubijeno je 10-ak četničkih vojvoda, nekoliko predsjednika opštine, nekoliko delovođa i tako dalje i tako dalje. To je ono što Milovan Đilas, kada govori u onoj emisiji Drugi svetski rat u Jugoslaviji, kaže preventivne likvidacije. Zbog čega? Zato što je trebalo oslabiti nacionalni pokret otpora. I zato što je u uslovima okupacije vršena revolucija. Postoji čitavo poglavlje u zapisima i događajima, čitavo jedno poglavlje koje je naslovljeno napad na četnike u Gornjoj Jablanici. Bataljona, partizanska bataljona, okupili su se na Radanu, napravili su plan da unište organizaciju ravnogorskog pokreta u Gornjoj Jablanici u junu 1943. godine. I krenuli su u toku noći. Međutim, doživjeli su fijasko, doživjeli su poraz. Zbog čega? Svetozar Krstić Toza piše: kada smo došli do Medveđe, Retkocera, Maćedonca, Tulara, onda ovamo Sponce i tako dalje. Prvo, nismo znali teren. Drugo, nismo imali doušnike koji bi nam javili kolika je snaga jugoslovenske vojske, odnosno nacionalnih snaga u tim krajevima. Treće, kaže, što nas je iznenadilo, bile su kuće koje su u podrumima imale po nekoliko puškarnica i koje su pravljene kada je vršeno naseljavanje Gornje Jablanice u drugoj polovini 19. veka. Iz tih puškarnica, on piše dalje, iz tih puškarnica sačekala nas je vatra iz puškomitraljeza, iz automatskog oružja. A ono što nas je najviše iznenadilo,
bili su minobacači. Mi smo znali da su četnici naoružani minobacačima. Iznad naših glava su fijukale mine iz minobacačkog oružja. Nakon toga bili smo potpuno razbijeni i morali smo da se povučemo prema Radanu. Sva 3 bataljona. U knjizi Četnici u Leskovačkom kraju o tom događaju, kako su prošli u junu 1943. godine, ima 2 rečenice. U zapisima i događajima je to obrađeno na nekoliko strana. Ono što je isto interesantno, šta sam ja mogao da nađem u tim izveštajima koje je Rade Antić slao svom pretpostavljenom Iliji Nikoliću Buvskom, je to da on u jednom dokumentu piše: gone me Nemci, gone me Bugari, gone me partizani, gone me Ljotićevci, goni me Srpska državna straža. Tu je jasno. Stvar je u potpunosti jasna. Drugo, šta je još prećutkivano o njemu? Kada je on postao zakleti antikomunista? Onog trenutka kada ga je u oktobru 1942. godine zarobila jedna jedinica kukavičkog partizanskog odreda u svom štabu u Malom Vojvodcu i kada su ga poveli prema Smrčlju sa zadatkom da ga likvidiraju. On je uspeo da pobegne i da se spase. I šta je interesantno što je gospodin, odnosno drug Ilić, prećutkivao, a to je izveštaj štaba kukavičkog, odnosno leskovačkog partizanskog odreda od 12. oktobra 1942. godine okružnom komitetu KPJ za Leskovac o akcijama odreda. U tom izveštaju između ostalog piše, citiram: jedna ekipa otišla je na teren četnički u selima između Leskovačkog i Jablaničkog sreza. Uhvatila je jednog Kimićevog potporučnika rezervnog, razoružala ga, ali je isti pobegao iskoristivši pomrčinu i šumu. Zatim su zaplenili jedan puškomitraljec. To su partijska dokumenta. Znači, to je odred, kukavički odred, štab kukavičkog odreda upućuje 12. oktobra 1942. godine okružnom komitetu KPJ za Leskovac. Ono što se vidi iz ove knjige, a to je da junak ove priče nije činio zločin. Ja sam to potkrepio originalnom arhivskom građom. Nijedan zločin mu nije dokazan. Na suđenju pred Vojnim divizijskim sudom u Nišu, kada je uhapšen, u stvari nije uhapšen, nego se predao tog januarskog dana 1947. godine, kada mu je suđeno na osnovu iskaza lažnih svedoka, kao što je to bila i praksa na tim staljinističkim procesima, toliko je kontradiktorna optužnica sa izjavama svedoka da to i laik može da vidi. Ali zbog toga što je pripadao drugoj strani, poraženoj strani, zbog toga što je bio pre rata u Kraljevoj gardi, zbog toga što je od 1941. godine bio prvo četovođa Koste Pećanca, zatim što je poštovao zakletvu i ostao veran kralju i otadžbini, on je jednostavno morao da robija. I tu odanost on je platio cenom na taj način što je osuđen na 20 godina teške robije u Sremskoj Mitrovici. Robijao je sa poznatim političkim osuđenicima, između ostalog sa Stevanom Moljevićem,
od 1947. do 1960. odslužio je 14 godina teške robije i onda 1960. godine je pomilovan. Ono što je interesantno, a to je da je bio zločinac, da je imao okrvavljene ruke. Od oktobra 1944. do januara 1947. godine ne bi ga skrivalo preko 50 porodica od Pertata, preko Bošnjaca, Malog i Velikog Vojvodca, Cekavice, Togočevca, zatim Veterničkog porečja do Gornje Javlovice. Jedan od onih koji ga je skrivao je bio i čuveni predsjednik Ravnobanjske opštine iz Marovca, a kasnije visoki partijski funkcioner Božidar Božo Kankaraš. Pazite, čovek koji je bio u partizanskim jedinicama, koji je bio visoki partijski funkcioner, skriva jednog četničkog komandanta i odmetnika. Da li tu ima logike? Po nekima nema, po meni ima. Zbog čega? Zato što je on mnoge zadužio za vreme rata. Nije tačno da je vršio prisilne mobilizacije, ja sam to dokazao. On je vršio mobilizaciju samo onih vojnih obveznika koji su po zakonu Kraljevine Jugoslavije trebali da služe vojsku. To je to. Evo još nešto što je interesantno, što ću vam pročitati, ostalo ću vam prepustiti da pročitate, a to je se vratio 1960. godine u Malo Vojlovce. Stalno je bio pod budnim okom UDBE. Nikola P. Ilić ga je više puta saslušavao, posle toga naslednik Nikole P. Ilića za Jablanički srez, Stanimir Stojmenović je takođe, mada ga je Stanimir Stojmenović dosta poštovao, ali kada dođe 25. maj, kada dođe rođendan najvećeg sina naših naroda i narodnosti, maršala Tita, pripadnici UDBE dođu u Malo Vojlovce i narede Antiću da nedelju dana pre, dok ne prođe 25. maj, dok ne prođe štafeta mladosti, da ne sme da napusta svoje dvorište. Sad ću vam ja pročitati, i tu ću završiti, s tim ću završiti, kakav je bio njegov odnos, odnosno kakav su odnos imali načelnik policije u Lebanu Slobodan Pavlović, onda operativci UDBE u Lebanu Hranislav Momčilović, Kene, Dragutin Jovanović i tako dalje, i da su ga poštovali, iako je bio na suprotnoj strani. To može da se vidi iz sledećeg dela. Jednom prilikom, početkom 80-ih, održavala se sednica opštinskog odbora SUBNOR-a Lebana u društvenoj zgradi u Malom Vojlovcu. Prolazivši pored zgrade, Rade je pitao jednog prijatelja šta se dešava unutra. Ovaj mu je odgovorio da sastanak drže borci. Antić je pokucao na vrata i ušao unutra. U prvom redu sedeo je nekadašnji operativac UDBE Hranislav Momčilović Kene i načelnik SUP-a Lebane Slobodan Pavlović. Okupljeni, po znacima navoda, borci iz Cekavice su mu rekli da napusti salu. Međutim, Kene je pozvao Antića unutra, rekao mu: "Čika Rade, izvoli sedi", i upitao ga šta ima da kaže. Antić je na svoj način rekao, citiram: "Druže Kene, kakvi su ti ovo partizanski borci? Svako od njih je bar jedan dan proveo u četnicima pod mojom komandom."
Nakon toga se okrenuo i izašao iz sale. Eto, ja bi ovim završio, a ima dosta toga što možete da pročitate o životnom putu Radomira Radeta Antića i mene. Hvala na pažnji.